mana suuraa mucayyoon itti istiidiyoo itti micoo suuraa ka'aa wal tasanitti beekne namichi dura irreecha irratti irree faandota Addis Ababa faandoo fardaatiin balleessan jedheen waan rabsaa ture har'a gaafa fira keenya ta'ee gumaan sinii baasa jedhee halkanii guyyaa sila qananii guddaa anni toom anni laqqim jedhee hoggaan nasirraa nuraa caafaru maalaa godhuu qabna. Kan duute boqatteerti seerri qabee jira. Wanta seerri qabe, manni murtii qabe, kan federaal poolisiin qabe, seeratu beeka. Andu'aalam balleessaa yoo qabaate, dhuguma micoota na miidhee hoo jiraate, sila beekamtii qabuuf, sila Oromoo biratti fudhatama argatee jaalala qabuuf, waan kana jalaa haa ba'uu miti. Seerri haa gaafatu. Waan itti murteesse seerri itti haa murteessu. Odoo ijaan hin argin tiraasdhaan ukkaamsee ajjeesa jedha. Osoo maan argin dhiigni minxaafii jidduu jira jedha. Wanti inni qabaaxarra hin jiru namicha san jala deemaa dhaggeeffadhaa. Tiraasdhaan ukkaamsee ajjeeseeti fooqirraa gadi darbatee fooqirraa kufte jedhee jedha. Maalitti argeenni bakka san hin jiru? Warree faachi kaasan bir nutti hin dubbanne haga yoonaa namni gadi ba'ee ifa godhe tokko hin jiru. Gaafa immoo hiriyoota isatti dhiyaatan gaafa galgala gaafa sanii aga sa'aatii 5 nu waliin ture waliin mana dhugaatii turre. Sa'aatii 5 booda bilbilli itti bilbilame sana booda nagaa nutti dhaammatee nagumaan nu biraa deeme konkolaataa kaafatee jedhan warri isatti dhiyaatan warri wajjin nyaatanii dhugan. Bilbila sana eenyutti itti bilbilame? Eenyutti itti bilbile? Namni itti bilbile sun maal jedheen? Bilbilli micoo qoratamee wanti rizaartii reeffatirraa argamee dhufee akka nuti Andu'aalam seeraan gaafatamu. Oromoon seera qabna yaa jara keenya. Sirna tumatee qabu qaba. Caffetaayicha qabna. Caffetaayicatti geeffamee gosti mucayyoo ba'ee gosti mucaa ba'ee gumaa walirraa kafalan. Nuyi maaltu asirratti seera nu tumsiisa akkuma kaleessa haceen bitame wannuma kaleessa hacee irratti ta'aa ture taardharree Andu'aalam Gosaatu irratti ta'aa jira. Jarlachuun immoo haceenis gaafa san toppi waan irra ture biyyoon isatti hasalphattu. Har'arree Andu'aalam artiistota Oromoon nan qaba jettee ittiin geerartu keessaa tokko toppi waan irra kan jiru Andu'aalam Gosaati. Odoo gaafa inni albaama eebbisiisu san namichi kun gadi ba'e. Indeet lagaalaa artiist የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስፖንሰር ይሆናል እሱ ነምጭ ኩንጀቹ ባታይ ሃታው ቁቀሜት ጀን ጋፈሞ በስማአም ብለ ኢረድጋላ ጀደኒ ኑር አበተኒ ቆላ ያነት ቂብሰኒ ኑቀለንሰን ገዲበኤ የሰው ልጅ ለምን ይታረዳል ጀደን ዱበን ሚጮንቱንስ ጋላ ወረ ጋላ ሰንከሳ በነመተኮ አሜሪካ ከሰቲ ማል ጀደን ለጋሎች በምግብ ውስጥ መርዝ አርጋችሁ ሲጡ ይለቁ ጀደን ኢሳን ከሳ ቀነኒ ነመተኩ አከምት ቆሮቆራሜ ፊ አልከኒ ጉያ አስረ ዱፌ ስለ ቀነኒ ጉዳይ ስለ ቀነኒ አዱኛ አንዱዓለም አዱኛ ጀደ ዋማ መቃዩ ዋሙ ወላሌ ጅቹ ሰነብረሞ ተሬ ሱራ ሚጨዮን ሱራ ሰንአቅ አላላ ባው ፌስቡክ ይሽትራ ጅራ ያው መተ ኦሮሞ ዴማ ላላ Suura sanitti haane suura Andu'aalamitti jira baa'u FB shitir deema ilaala fiilmii suurri sun keessa jiru fuulli micayyoo suni bakka akka waan rukutamteetti fidanii akkanatti si dabaddabaatan bara ijoo naasro dubartii yeroo ammaati dubartiin harki duubatti hidhamee garafamtu ija hamaadhaan yoo dhiirri ilaalee waan gooti Wobbenna barra akka beeknu to benna eenyummaa keenya dubartiin dunkaan harka duubatti hiitee dhiisitii ol jetteetu yoo ijaan ati ilaalte sanuun intala baratte intala kana fakkaatu maaltu sadarkaa kanarraan jira kana gaa jettanii yaaddusin waroo yaaddan shakkame mana hidhaa jira seera harka jira qaamni seeraa qabee jira manni murtii qabee jira federaal poolisiin gadi ba'ee Andu'aalam gocha kana keessaa waan kana raawwatee jira Andu'aalam jedhee ibsa kennin jiru. Qaamni seeraa waan kana keessa jiru olola hinoofina jedhee ibsa kennee bar malee Andu'aalam waan kanarraa shakkamaadha namni tokko shakkuun dhugaa yakkuun maalaa jennume kanaafi sirbi immoo Oromoon gadda isaatis gammachuu isaatis
lachuuyyuu sirbumaan wanti jedhama. Ishirree si yaadanna yoomuu jennee gaafa duuti hirribaa miti gaafa jennee sirba irratti hojjennu. Nama du'a irratti sirba wanti jechuun sirba hacaama hin dhaggeeffanna. Sirboota artiistota wareegamanii hin dhaggeeffanna. Gammachuudhaaf osoo hin taane keessi keenya nu gaddaa ta'u. Diinaaf karaan banina. Wanti nu wasan goonee fi kan du'e biyyoon itti salphattu. Erganani du'e haraddaan hin margin jetteedhaan harreen itti sin'ee odoo ishiin hin boqatin dura rakkoo ishii fi isa gidduu jiru. Wanti nuti beeknee furreef tokko hin jiru. Warri itti siqanii beekan jaalala malee kun obboleettiin gaafatamtee jirti. Haati micayyoo gaafatamtee jirti. Viidiyoo isaanii lafa jira. Guyyaa tokko wal dhabdii isaanii dhageenye jedhan ishee obboleettiin rattaan naaree nuti. Kan obboleettiin guyyaa takka wal dhabanii wal dhabne jettee guyyaan ishiin natti himte tokko hin jiru jette. Dubartiin yoo abbaa manaatiin wal lolte yookiin yoo jaalallee ishiitiin wal lolte duursitee kan himattu haadha fi obboleettitti. Duursa adda durummaadhaan kan himattu jechuudha. Erga obboleettiin lakki jaalala malee jibbiinsa tokko isaan irratti hin argine jette. Erga haati lakki jaalala malee jibbiinsa tokko guyyaa tokko wal dhabdee isaanii hin dhageenye jedhani maal haa goonu nuti? Moo diinuma wajjin mucaa kanarratti dhagaa guuruu qabna yaa uummata. Kan du'e irraa waa'ee biyya irraa yaa jara keenya. Biyyoon karra qabdi. Waa'ee lubbuu baatetti deebisnaa uummadhaa nuti. Kanaaf tasgabbaa hundi keessaniyyuu. Muka jiga qottoon itti baay'ata jedhamus fuunee diina wajjin dhagaatti guuruun qaba. Badiisaa hoo ta'e seerri jirra seerri yaa adabu. Umurii guutuu itti faradaa, waggaa 2 itti faradaa, waggaa 3 itti faradaa, seerruu itti barada. Nuyi mana maaliiti? Mana murtiitii nuti. Federaal poolisiidhaan nuti. Namicha nafxanyaan dhufee toonii kaleessa du'a goota keenya irratti labsaa ture har'a dhufee akka waan inni marmaarii poolisii ta'e Shimallis Abdiisaa yaa hidhamu. Poolisiin Oromiyaa poolisiin dhufee Oromoo sila hoonii eenyaan guddaa minnaa'oo jedhee maal jedhe asirraa nurratti of didiriirsu. Isa wajjin Andu'aalam irratti dhakaa haa guuru jettu moo maal jettu si? Sirbi immoo gaafa banamu gadda keetis gammachuu qofaaf miti sirbi kan sirbamu yookiin kan banamu. Gadda keetis wanta quuqa keessa kee jiru. Nuti waa lama dhabne micoota na lubbuudhaan dhabne micoota na fakkaattu kichuun buxiita. Mucaa kanarree kalchalleedhaan dhabaa jira. Achi keessaa akka mucaa Asaffaa Kuushii yaadattuu miti. Abbaa kiyya warra na jalaa ajjeesan namoota 5 ajjeesee gumaa abbaa kiyyaa baafadhee jedhe. Mucaa sana mana hidhaati baasanii ajjeesan. Eenyu kan mana hidhaati baasee ajjeese? Warruma abbaasaa ajjeesan san diinuma abbaasaa nyaatetu kalchalleedhaa baasee ajjeese. Maal balleesse? Abbaasaa ajjeesanii haaloo ከኛ ቤተሰብ ጎረቤት ያሉት እናንተ ናችሁ እኮ እነዚህ የትግራይ ተወላጆች እንደዛ ሰዎች ስለ ትግራይ የማያውቁም ምንም ነገር አያውቁም እነዚህ የትግራይ ተወላጆች ናችሁ ብላችሁ እንዲያዙ አደረጋችሁ ምን ስታደርጉ ነበር በአዳማና በፍንፍኔ ውስጥ አንድ ሰው ምንድነው ያለኝ የኔ ነፍሰባት አማራ ነው እኔ ትግሬ ነኝ ግን የሆነ ነገር አለ ብሎኝ የኔ ነፍሰባት ከዛ ፖሊሶች ይዞ መጣ እውነት መስሎኝ እናንተ ስንት ነውር ነው ያለባችሁ ቆሻሻ ዶክተር አብይ በድሮንም ቀጥለበት ጫፍጭፍ ሽመልስ አብዲሳም ጫፍጭፋቸው እናታቸው ነፈር ይበላ ቆሻሻ አህያዎች አሁን ወያኔ ስልጣን በያዘች ጊዜ በማንነታችን አልከዳችም ግን እናንተ እኮ ማንነታችን የከዳች ኦሮሞ ሰው አይደለም ያላችሁ ሰዎች ናችሁ እኮ እኔ እንደው ትንሽ ስልጣን ብኖረኝ ናፍጠኛ ቆማ መሄድ የለባትም ነው ታርጌት መደረግ አለበት አገር ውስጥ ያለው ቄሮ ከዚህ ውሳኔ ከቀነኒና ከአንዱዓለም ውሳኔ በኋላ ፍርዱ ወዴትም ይወስን ወዴትም ናፍጠኛን ድራሹን ለማጥፋት ከኦሮሚያ ውስጥ ለማጽዳት ተዘጋጅ ቄሮ ይሄ ሚሊሻ የምትባለው የኦሮሞን እናት የምትደበድበው ዝም ብለ ደሃን እንትን አታድርግ ታዘጋጅ ናፍጠኛን ለማጽዳት የኦሮሞ ፖሊስ የኦነግ ሰራዊት ሁሉም መከላከያ ውስጥ ያለው ማንነትን ማሳየት አለበት እንዴት ነው ናፍጠኛ ዛሬ ተነስቶ በኦሮሞ እቺ የምታመር
የምታሳዝን ልጅ በሷ ስም የሚነግዱት አንተ ኦሮሞ እያልክ ፍንፍኔ ውስጥ ዳለቻ የምትባለው የታባ ነው ያለው? እናት ነው በዳ ዳለቻ የምትባለው የታባ ነው? የትግራይን እናት ስትሳደብ የነበረው የአማራን እናት ስትሳደብ የነበረው ኪቺን ውስጥ ቁጭ ብለ ዛሬ እስቲ ይሄው ፍንፍኔ ውስጥ ቁጭ ብሎ ነው ከዮኒ ማኛ ጋር እየተናበቡ በዚች ልጅ ላይ ድራማ የሚሰሩት ማለት ነው። አንተ የምትደግፈው ሽመልስ አብዲሳንም ምስሉ እንደነበረ አይታል። ዳለቻ የምትባለው አስገቡ እስቲ ዳለቻን። ዳለቻ እዚህ ስር ካለ 3 ቁጥር ጻፍ። እናት ከናፈረ ይበላ ወታደሮች አይደለም እንደምትጠብቁ አንተ 3 ቁጥር ጻፍ። ዳለቻ እዚህ ውስጥ እዚህ ስር ካለ 3 ቁጥር ያለ ናፍጠኛ ነው አንተ። ዳለቻ አይደለም ቆሻሻ ዳንኤል ነው። ዳለቻ ነው እንዳንተ ዳለቻ ሼር ለዳለቻ ሼር አድርጉ። እናት ነው ፈረደላ ዳለቻ ቤት ከፍቷል። ሮበሌ ላይፍ ላይ ነው። በቃ ሄዱና በኮሜንትና ሮበሌ ቤትና በለው አስፈላጊው ነገር እንሰጠዋለን። እስቲ እርምጃ ይውሰድ። እናታችሁን አፈር ይበላ ቆሻሻ። እንዴት ነው ናፍጠኛ? እኔ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩ ኦሮሚያ ውስጥ ብኖር እኮ አንድች ናፍጠኛ እኮ ቀና ብላ አትሄድም። እስቲ ዳለቻ ሼር አድርጉለት ለዳለቻ ቆሻሻ። እዚህ ኪችን ውስጥ ቁጭ ብለ አረቄ ተጥቶ ዳለቻ የምትለው እስቲ እያንዳንዷ መረጃ እንሰጣለን። ፋኖ ፍንፍኔ ውስጥ የት እንዳለች እስቲ እርምጃ ውሰድባቸው። ናፍጠኛ ከኦሮሚያ ውስጥ ድሌት አሁን አማራ ትግራይ ክልል አንድች ናፍጠኛ የለችም እኮ አንድች ናፍጠኛ። በቃ ጀግና ትግራይ ጀግና የትግራይ ህዝብ ጀግና ነው። ማንነቱን ያስከብራል። የመጣበትን ድባቅ ይመታል ማለት ነው። በአንድነት ልዩነት የላቸውም። በዛ ላይ ኦሮሞ ቄሮ የምትለው ኦሮሚያ ውስጥ የምትሄደው ምን አባ ነው የምትጠብቀው? በዚህ ሰበብ የሃጫሉን ደም መመለስ አለብን። እናታችሁን የምን አባታችሁ ነው ቤተ ክርስቲያን ያላችሁ እዛ ኦሮሚያ ውስጥ? እነዚህ የሚሳደቡትን ሞይት ላርጋችሁ ሞቴተርስ ይሳደቡ ዲሲ አረብሰን ኦሮሞተን አረብሰን መሌንገሎፊ ነፍስ አባት ከሀገራቸው ሰው ገድለው ወንጀል ሰርተው ትናንሽ ህጻናትን ደፍረው እዛ ሰንበት ትምህርት እያስተማሩ ማለት ነው። ኦሮሚያ ላይ ይመጡና ነፍስ አባት ይሆናሉ። ኢቭን የኦሮሞ ሰዎች ከነኚህ ሰዎች መውጣት አለባቸው። ነፍስ አባት ያደረጉ ካሉ ማቆም። ኦሮሞ የናፍጠኛ ነፍስ አባት ካለ ደብድበና አባረው። የኦሮሞን ነፍስ አባት ነው መያዝ ያለብህ። ኦኬ እኔ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። የናፍጠኛ ቤተክርስቲያን ከመሄድ የኦሮሞ መስጊድ ቢሄድ ይሻለኛል ማለት ነው። ቢኮስ ወገኔ ናቸው። ናፍጠኛ ማለት እኮ ሞቼ ነው የተነሳው ያሉ ሰዎች ናቸው እኮ። እንዴ ደም ስራችን ቤተክርስቲያን አላቸው። የተሰራ እኮ በኦሮሞ ብር፣ በኦሮሞ ሀብት፣ በኦሮሞ አፈር እኮ ነው የተሰራ። በቁንጣ እኮ ነው ኦሮሚያ ምን አላቸው? ኦሮሚያ ናቸው። ምን አባታቸው አላቸው? እነዚህ የኢትዮጵያ መንግስት አብይና ሽመልስ የአማራ ባለሀብት ላይ ቱርክ አይናቸው መክፈት አለበት። በተለይ የሀረርጌ ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች ማለት ነው። ዱቄት ፋብሪካ የአማራ ነው። ሲሚንቶ ፋብሪካ የአማራ ነው። 3 ትምህርት ቤት አሉ ደግሞ የግል የአማራ ናቸው። ቤታቸው ፍንፍኔ ነው። ሰራተኛ ነው እዛ ውስጥ ሰርቶ ብራቸውን ሚልክላቸው። አሊያንስ ትምህርት ቤት፣ ኖተርዳም፣ አቡነ እንድርያስ፣ ምስራተ ገብርኤል የአማራ ነው። የግል ነው፣ የመንግስት አይደለም። ከነዚህ የሚወጣው ብር ከነዚህ የሚወጣውን ገቢ መንግስት ኮንትሮል ማድረግ አለበት። ለምን እኛ ህዝባችን እየተራበን ያለው በራብ እያለቀን ያለው ከዛ የሚወጣን ብር 5 ሳንቲም ለህዝባችን እያስገቡ አይደለም። አንቺን ረክትሽ ነበረ። ለምን ተቃጥለ ነው አይደለም እንደ ደውለ የጠየቀው አንተ ውሻ። ስለዚህ እኔ በጣም ፌመስ ነኝ ከአንተ የበለጠ ማለት ነው። ስለዚህ ወኔ ነው ትጎኑ መሬት ላይም ሽመልስን በል አብዩን በል ያፈለከውንም ጥራ፣ አያገባንም። ያንተ ነገር ንቅንቅ ማንንም አያረግም። አሁንም ጠበቃ ለመግዛት
ማን አባክ ስለሆነች ላንተ የት አባክ ስለምታውቃት ምን አባክ ስላገባ ነው። ስለዚህ እኔ መልእክቴ በደንብ ደርሶታል፣ ተቃጥሏል፣ ቅጥል ድብን ብሏል። ፈንቅል ያፈለከውን ተናገር፣ ያፈለከውን ውሸትህን አምጣና እዚህ ላይ እንዳፈለክ አውራ። አያገባንም፣ እንደ ኦሮሞ አያገባንም። እናት አባቷን እናመጣለን ብለው እየሰሩ ስለሆነ ይህንንም በደንብ ወቁ። በደንብ አድርጋችሁ ማለት ምንድነው የምናደርገው? እንግዲህ ከዘጠናና ከመቶ ሰው በዓል ምስራቆ ከመቶ ሰው መካከል የቤተሰቧን ስልክ የሚያውቅ ሰው ወይ ሰፈራቸውን የሚያውቅ ሰው ይኖራል። በተቻላችሁ መጠን እነዚህ 3 ሰዎች ጋራ ቤተሰቦቻቸው ባይቀርቡና ለማንኛውም ሚዲያ ማቲን እንኳን አጨብጫቢ ቲክቶክ ረጅስቱ ዲሲቲ ሚዲያ ጉርጉዳቱ ገዲባኒ ዱበቹዳፍ የሮን ቀበል አጌሴ amma kana maatii gowwoon famu miti siniin jechuu kooti. Isaan waan barbaadanii godhanii. Kasiin jedhu Misraaq Finfinnee egaa jiraatanii Mansuur Allaaliin jirtanuu dhaga'atta. Mansuuris deemee bari Yoonaas Muluuneen fa nama akkamii akka ta'an himuu hin danda'a. Maaliif akka fayyadamaaran maal godhu akka yaadaniiran waan kana himee maatiin akka bilbila isaanii wannan hin jennee fi miidiyaa dhiyaatanii akka sagaleen kenne gochuun hin danda'aman qabaabatti. Sun hin danda'amu addee Rashiidha. Dhaqaatti ለመንሱር ደውልለታለሁ ችግር አለ ነው አለ ካልቺ መንሱር ከውጭ አለ ከቻልክ ግባ መንሱር ፊ ዮኒን ሪያሚቲ ኖ መንሱር ዱጋራ ይውላችሁ መንሱር ዱጋራ እንስኩ ዮኒ ወጂን ማዲ ወጂ ኢዝ አ ፒስ ማን ለማ ወጂ ወሊሎሉ ንቤተኒ እኒ ያ ኢምበርባዱ ግን ዋን አከኸና ደበርሴ ኸነጂ ሊበራ ደበት አንቲን አማናይሳ በጣም በቃ ወዳቴ አድረሽዳ የላይቪራ ካናራ ባቱ መንሱር ቢልቢቲ መንሱር ማቲ አርጌት ነው ጀሚላንስ በገነጋ ዱፍቴ ጀሚላንስ ቢየጅርቲ ያ ዋና ከና አፈጋቱ ከሰቱ ማምተቲ ዮኒ ጀዳ ሰነራ አፈጋቱ በቃ አመላል ከሳኒ ጀሚላ ከሳ ወልዱ ቢፍነሺ ማልታ የዱረናት ማሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ፎቶቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ ዘመዶቼ ጀሞ ዌልካም ማልታ ነጋ አከም ረሺዳቴ ነማ በዲያ ስራ ኢዚንቴ ፋርሚ ተከምቢቴ ማልጀቴ ቢዚንቴ sin arguun badii asirra guyyaa tokko si argee mana wayii jalatti yaa dirqama fi seenee dhugaa rabbi malee yeroon qabu bari qananii waa'ee qananiiti haasa'aa jirra. Hayyee waa'ee qananii gaannu caalaa atiitu biyya jiranii beektanatti fakkaata. Hayyee jechuun biyya qaba du'a isii nu dura siitu dhagaa dua isiidhaan nu dura siitu dhagaa gadda siitu nu dura dhagaa biyya waan jirtuufi yerootti as gubbaa deddeemtu tana warra galtee durillee nudiinaa sanaatu akka firaa ta'anii akka nama isiidhaaf gadduu takkatti nutti. Sorry, dufa kana qabebar. So, jara kana rai hasa jirna nuti wanno akani muciyo da habahu. Garo haka muciyo baf na jani kan kai sa warra hijabahu barbadu tujir. Warra maqaxen ya cabsu barbadu jir. Nam warra guddina xenyam fene tujir. Maqani sani takaka ya mamu yo fesi se khayamnu nama lama especially kan arras dina borus dina iftani le nu dina haga dunu haga isan tu aniti nu dina qab. Ummanni sanfira kanu ta'uu hin dandeenye beekamaadha. Kanaafuu warratti bilbilaa maal goonaa duraanni tumaa akkas godha isaatu ajjeesee isaatu akkas godhee nuti gadda lama qabna. Kanarraa haasawaa jirra akkana fakkaatti dubbiin galatu. hayyee galatooma. Inumaayyuu jechuudha Liwoon sirriidha amma otoo bilbilli isaanii argame amalaali. Isaan kun dursanii bilbila isaanii argannaani
waa akka waan biraa jedhanii akka isaan miidiyaa irratti illee dubbatan gochisiisuu danda'u jedheen shakkaanii beeki. Waan biraa jedhanii waan jarri yaanne jedhanii akka waan inni reebuu akka waan inni assaqaayya'u akka waan inni dura bakka rileeshiniin isaanii ammas hin taaneetti himanii akka waan biraa hin jechisiisne inni shakkaayyuan. Kanaaf waan akkas akkasii otoo daddafanii miidiyuma kamiifuu as fadhigan bakka amma yeroo isaan dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Kanaaf otoo dursanii itti himanii otoo dursanii beeksisanii jedha. Yaa amma gabaatteetti dhiis Rashiidaa fi Misraaqiin jiranii adde Jamiilaanis hin jirti obbo Mansuuris hin jiru. Nama afuriin waan godhan keessanii hin dalaganii. ቦና የሚባልም አለ ወንድሜ ልንገርህ። ቦና ካወቀው ማለት ነው አንቺ የቀብሩን ሁሉ ነገር ኦርጋናይዝ ያደረገው በጣም ቅርብ ሆኖ ለሁለቱም ማለት ነው። ቦና ጥሩን ከፈለገ ቦና እዚህ አታውቀውም? ቆይ ነመይሳን ኢትዲያተ ሚዲያ ከነረቲ ሂንዱበቲና ማልፊ ቤቱ ስንዱረ ጫኔ ካራን ከነናፍ እሺ ፕሊዝ ጋለቶማ ኦኬ በቃ እሺ አንድ ወይ ማለት ወጀኑኒ ወጀና ሀቀም ጮተና ረቢን ሀባሱ እንተለተኛ ክቹዳ ለብኔ ገራን ጉበቴ ጅራ ገሩ ኑቲ ፊ ኑቲ ቀባ ዱጋ ባሱኒስ ሞቱማ ቀባ የቹ ሲኒጋለ በቃ እኔ ጀራ ፋም በንቴቱ ሰነ ኮኬ ቀቡ ቀምና አደ ረሺዳ በሪ ረኮን ማልሲ ፈካቴ ነማ ኦሮሞን ተይኒ አን ኦሮሞማ ክያን ጅቤ ጃበር ኡልባዬ No, Oromoo rakkoon qabnu faak sanirra hin jirru. Oromoo miti si Oromoo jedhaan jiru sanirra hin jirru. Dhugaa muyyattii irra jiran. Kashalabee TikTok irra olii gadi fiiddee adde Rashiida qarshii nama du'e irra qochu kanniin balleessuu qabna malee kana balleessinee naan dhugaan hin argamte. Wushat si Jamila waan si barbaadeef masarat dhaabaatiin dubbisuu barbaada. Masarat dhaabaa bilbila kiyya ergee fitiin jira. دفت هنا بالبلتو بليز مالي حاجة الرقبة كمان مالي جتني والقافتني ايه استنفاسوا نين لما سرت دابا جميلة አንቺ መስተንፋሳችን ነሽ አታስቢ። እንቀለዳኒ በእናታችሁ ተውኝ። አናነት ዞሬ ጅረት እያፉ Mari di aku zore wai doati extra si zore. Yo tikate mal si fakate Rashida namni ala wal beeku fi namni keessa wal beeku tokko miti. Yes. Dhugaa kee. Baay'ina namni asirratti wal beeku qaama waliin beeku ta'a. Fakkeenyaaf Rashida baay'eetti kalaa wal kaloofnaa maal jennaa. Biyyallee dhuftee qaama waliin argine wajjin nyaanne wajjin hin dhuyne garuu ammeenya Rashiidaan barbaadu ta'a. Misraaqiin illee akkasuma walitti kaluufna garuu nama wajjin nyaate qaama wal argeedha. Akkasii miire. Bira tarree ammoo aanduyyee yoo kaasne nama sirriitti maatiidha. Nama sirrii wal beeku nama wajjin guddate nama magaalaa tokkooti. Nama asittillee akka maatiititti wajjin jiraatudha. Nama kaleessa asirrumatti kaleessa kun aartiin isa barate kun sirba isaa kan hin dhaggeeffanne amma qabsaa ta'e isarratti iyyaa isiillee kan hin beekne yookaan ka beeku beekee waliin buusaa jira. Ani qananiin obboleettii tiyya xiqqoo namni waa sirraa yoo citan si dhukkubu jira akkasi beeta natti dhagahamu lamaanuu. Dilbata 15 argeeni barii isaa sanyoodha maksanyoo ganama duutu yoo siin jedhan sitti dhagahamaa jechuudha. Kanaaf garri dhaabannu wallaallee nutti zooree jira. Saniif Rashiidaatiyya. Namatti dhagahamaa dhugaan isiillee haa ba'u dhugaan isaallee haa ba'u. Dhugaan isii bahe jechuun dhugaan isaallee bahe jechuudha. Yoo inni godhee ka ta'u taate seerri itti murteessaa nullee gaafa sanbaanii maa godheenni itti murteessin. Yoo inni hin goone ta'e ammoo gadi baanee lakki inni hin goone rabbumatu itti ajaje jennee irra haasa'uuf kokkee amma laal kokkee nu qabatte guyyaa 3 booda maal dhageenya. Nu guyyaa akka sooma eekkaan geetti soomni geenne jennee laakkoon waliin
maal murteessan laata jennee ammoo otoo cinqabnee jirra waan ta'eef baay'ee nu dhukkuba nutti dhagahama hin arginaani ijaanis ammas kanaaf baay'ee nutti dhagahamaa jechuudha akka inni itti jiru tuyyuu nama gaddisiisaa waan arginuuf nutti dhagahama kanaaf Laati maal seete ati warri namni maaliif hin dubbatin namni hedduun ja'a dhugaa rabbi ani dirqamaan na dubbise malee dubbachuullee amma hin feene ture garuu waan deemaa jiru oguu agartee usuu hin dandeessu sii galee so kana isinirraa eeggachuutti hin jira dhuguma rabbiiteetti galatoomaadha waan dhugaa jiru ni baha jeetuman abdii qaba beekee gadda karaa lamaa kan agartee addaan filachuu hin dandeenyedha kan isin nuti bu'ee keessaafuu isin warri qaamaa wal beekte ani mucaa kanan hin beeka qaamaanis isan beeka 2018 nagaraan gaafa fuudhu sargii isaa irratti wajji turre okay san boodallee waa'een xiqqoo accidentiin sana gubee bilbilee fitiin ture akkasii miti dubbiin saniifi miti kan nuti amma dubbannu haqni dabeetee haqni rabbi qaba haqni sana haa bahu yoo kajannu ta'e nama ammoo gabbahee diina gurraacha osoo agarruu irratti bobba'u jiru irraa dhorkuun dirqama maaliif haga wanni kun bakka gayullee nuti warri gadda keenyaas jabeenya keenyaas laafina keenyaas addaan hiratu boo hamataa koo jeesumaan na qabata gaafa guyyaa rakkoo keenya mucaanii intaltinis teenya mee amma nuti taaziyaa qabna nu dhiisuu qaban malee yeroo amma haadhaa fi abbaadhaa fi hirdaata gurra jaane Jamilaati yeroo isaan dhiheessanii intervuu irraa fuudhanii intala kichuu maal fakkaatu tana kadhabe atuu intervuu irraa fuudhuun ammaan tana hin danda'amu nama biraa warra dhalee guddifate dhiisi siigalee too kana nuti wanni dubbachaa jirru yaadaan waliigallee natti fakkaata irra deebi'eetiin hin bilbila kiyyasiif ergaa bakka kanuma kabadhee mana baneefillee yaaduun kana tasaaktoልኛል እናንተን ማገናኘት ሀሳቤን ለእናንተ ሼር ማድረጉ ለእኔ ጠቃሚ ነው ገለቶማ ገለኒ ኬሰን ቢልስማታት ያው ማርኮን እንጀሩ አከስ ጎና መጀሚላን ፋኒ ወኒ ዱበኔት መሰረት ዳባ ዋኒ በርባዱ ቤታ ለሞኒ ቶክቶክ አፋኔንስ ንጀርጀራ አከት ጀርጀራኒ ትዋን ለንፈ መሰረት ዳባ ቃማኒ ቤክ አርገኔቸር ሶ ወኒ ወርባቸ ሱማል አከኸነት ማሪ ወልተስ ገቤሱ ሐቅኒ ሰኖ ጉቤ akkana maka gartee haqa dhaabbatee sanitti dubbachuu akkanaan jaaga misraaq Jamila ijoollee teenya warri asirra jirtan hundinuu dhiifama manaa godhaa yoon isin dheereesse. ቴንክ ዩ በቃ እንደዛ ነው የሚሻለው እኔም ከላይፍ ስለምወጣ ማርቲ ጌሰኑ ገለቶ በቃ waan jiru akkasumattiin jireenya mari'annee namoota biraalleetti daddabalaati mariidhuma akkasiitiin deemamu wayya malee jarri riidi bakka wanti isaan barbaadaa jiran qaxxitaa mucaadha kan jarri barbaadaa jiran waan ta'eef isa kan ammoo ijoolleen keenya nutis namni keenya dabarsee wal kennuu hin qabu namatti daddabalaati laayivii ennaa seentan akka ittiin teenya mari'annee itti adeemamu. Galatooma marti keessanuu illee kaachittillee koppii linkii taaptaabii naa gootan marti keessanuu galatooma wanti akkanaa haroofni jiraannaa yookiin naaniin duula akkanaa arginaan biran darbinu obboleettii teenya biran dhaabbannaa kichuu teenya biran dhaabbannaa isa mana hidhaa jirus dhugaan ji'oo jiraate gara dhugaa baasanitti dhiibbaa godhani mootummaan gaafannaa sanuma kana haaloonti goone tokkos hin jiru garuu hattu tiiktokiitiif hin gabbaramu angatan dafa በተለይ እንዴት እንደምጸየፈው ዮናስ የሚባለው ሰው በጣም ጸየፈው ሰው ጽዩፍ